Patala patu le Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia ai usi mai al whaafonga. Elo ia se whamauninga leo leo le whaatuai o la tosu suenga. Talun mta upu ile whawhenga inga leo lo tua ia se mta upu so tanga ile teine titis fulima tamsanga. Saunor kom sinam tanga rengo leo leo au apa aulongo i Tino Filipo. Ina uafsilingia le geopolinsia sao o atul whaasea al mta upu na ile amatanga le masina le nei mai savai. Ile umane ayo na avatu ile vaainga le to manga mwepo puanga tial teine titis fulima tamsanga lea peitai. Lana sa noanga le tu mama ina mtanga rengo leo leo ia le na vainga o fai ia isu enga ia mauti noi fa malie uma i tu o mta upu na ia sa no o la to fai unga fai tau sanga utu na isa fa to sina tu ai tangi fa tu la fono fa sanga mtanga renga mai u fai tete fo ile fai ngola to fai unga ia mauti noa ele muli mai ia ini fa sea fa tu la fono ma fa topel fai nga muli ane u fa le nga ina ai so o mai ai ma se tangi fa sanga mtanga renga ele se tu la fono fa tu la ngai se taimi fa ye fa ai unga fa msnonga pe tai o isina fa msnonga vanga nai le fa msnonga fa no mo swa fa uma lo sana mta upo o lava ile tolu ma sinal taimi e fa ai se fa ai unga fa msino o se tasile na va engol saunanga ale minister tanga rengo fa msnonga le fionga mata mua va sa tipulu fana ile parlemene na nafi ina wangia fa sea mai nisi o fa ipule o mota ile fa tuai o fa ai unga Molsi lo fia e sui mat. Ele o iei se tu la fono. O fa tu la fono inai. Le taimi fa ta pula. E te tau ai ona fonga ina. Se fa i unga se mta upule fa msinonga so nga tu la fono. Ma le fa msinonga ile vao tangata. E uila fo i te unga tu la fono fa avai lua o. Ma tu la fono fa msinonga lua o. Ele ia fia ai le mta upu. O tu la fono fam sinonga na toe teu le lua o ele ia fia ai le vaenga lea pe ona isa no peitai. E ai lava tu langa e lima ta ita inai nga renga momta upu fa pena i lalo o le fa foefoenga ale fam sino sili. Ai fo i popo lenga le fa te tope o fa ai unga. E ai fo iso enga fa masino e faia fua ia la to fa ai unga ai o le fa te tope e ono misi ai nisi vaenga. E ta hua le fai unga pe un sao no al minister mauta. Mai le fono al parlemene, na fofonga ele tunu ai to lau ele minister al Samoa Airways, le fionga le tinu uwein sa o yalo. Leo o atu le selau mal fa miliona ta la al fa atupla ia. O tu pele maua ale company to tono le 5 sanga, mai le vao le lua fesulu walu, ili tau sanga lua o lua. Na to fewa ai va ale te tele lua fesulu fitu, ili alo fa nga malota wai pe na yesau noa. Sauno fo la tinu, mai le lua fes ful valu, este fulu fa miliona ta la. Lua fes ful wiva, wo le lua ono miliona ta la, lua fe lua se fulu, wa tolu sul fa miliona ta la. A lua ono lua, wa lua sul fitu miliona ta la. Sauno fo il minister ol tulanga le nana yai, ile masino te sema lua o lua tasi. Ma manatu vave ai le malo, e fa ale au ngale lisi o le va ale le la poa. Ma ile taimi o feuta na inga mal company va ale le Europa. Na amata mai ona silia ili tolu se fulu miliona tala. Aina toi tuifo ilalo ili se fulu fa miliona tala. Tau non minister ai tala fu atoa laval Samoa Airways. E valu 5 miliona. Mai le na ai tala fu silia ili 5 miliona. Olo ai tala fu ai le utos. Lea ua tongi le malo. Ai ole tala le tupelu olua fa lea ua taati ai ne il parlemene. E fa miliona tala ua atofa fsosoani il Samoa Airways. Malona fa ngao yoina ma toi tongi le lato ai talafu. O le tiute o le company li taiminei. O le sa ili o ana tupe to tongi ai le lua sultasi miliona o lo to toe o ana ai talafu. Ma ele ai se tulanga fa ana tinati o yai o le malo e lisi se valele. Ina ia fa ai titi ai le ai talafu. Mai o lo le Leilua company valele. Le ai fa o ngai Samoa i le vao New Zealand ma Australia. Ma ia ta ua o ana ia mati o le tausanga nei wa mawale profiti ale company fa miliona tala ma yana valele laiti o fewa i ile vao Amerika Samoa ma Samoa. Ona pon sa no ile fiongan palemia fia me na o mimta afa to e fa awa ma ile fono ile tai o le so. Ile fono al palemene le vaya sonei a fa nga solo ai tali le malo e pe ona ile minister si o manga ma o fa natura. Le fionga to sulu Cedric Shoes time ta uputa awala
o awala lava sa tele na launga iai whaipule. Mai le whainga malo talwai le HRPP e o mai nei peitai. O le vai so nei, na so o lava whaipule to a wha, a le HRPP o le tatalo lava le tasi o awala. E tulanga mua la o fionga ele ese o ana lo finu mele lu. E te ua tu fai fala si ua la mo tu va vai ma. A le nga fa aftai ya le o menino le fa lo wat. Ya o le ye le si ba nga o le fa tan. Ya tono le o e fa so ai. A te lo ma tona ye le fa na. E mo le nga fa aftai le fionga le minsta. Ya ua tau ana nei te mi ua. Tau no ai te fono le. O me tio tupe wa mo toi tumu telefoni il faftai mai le tumalo. Vili mai ma text mai ma fafetai o mau al tato ai. Ia au te Leilua pe to e luon se kone sau se si tala fa no no ile sau no anga le afionga le minstao. Se o manga ia pe le anga na lo afionga. Au ni tato to te paitua pe la unga le nei tu le tumalo. Ia ono le tulanga fu il fatto tuanga sa avele. E tātou palemene komiti o tupe, ia pele lau sau no manino alta e teifono komiti o tupe maa mai. Ia le peu toi fite na i le fina ngalo komiti o teifono komiti o tupe. Ma le minsta, me taulia foi o le teifono komiti o tupe, ia pe a ambia matanga luenga ma a mai o la tau le wei eile. Ia pe tau whapena se langona, ai whawhetai ia, nau e silafia, toi mafatia le fio anga le nei. Ia o te talo, ia e sa le ala sa no anga le lava il fase la wake ia le tatalo la ia tu lo le mota le o mato nga uta o meu ma te tele e pe fai ngofie pawa le me con kalake ia esa palai mai o mato wa ele ma ina ia fai e popolenga ni tiu sa se mala fa natula ai la fuatu ina o fionga le fa ngolongo le tu malo ia wa talia tal sanga le nei tu malo mai al pa inga tu nai e o mai le o tu tali o ye le tu ai i le tūlanga whainga malo neu tūlame. Manuel fono e lau whionga whongtalai, whionga minsta. Kalona amata mai painga le antaluai. Iau fono a mai amata, le amatanga fo il painga le. Ele misi ala ulaunga il mele o talingat. Ala no ulaunga i langa o lai whawhongwhonga mai anu o lo mato i tūmano. Ele tasi la le lua le tolu a ulaunga i lau whionga minsta. Ia le tau mai tau ato la fa pito ila no listen nei no ne fio ya pe ala le wa le te ila langa ona silinta o i tono la fa longo mai no o le to malo Ia langa sa la nga fo il tau pule. Jo. Le la tau no le fa no no ile. Fa longo tu. O le tu ti lo fa se lau. A fe fo ile pe mo wa se ma to wa no. Ya ale usa no mai le te fo no. Le ai o la wa le a fa wa se uso vai mo. Ai tau fa mani no mai tongo ga to talo tupi. Ne le ile se me la ngai fo ia. Ale o te tonu le minsta. Ya ole ai ni si vai nga tupi. E mau mai a wala pa mene. Ole me foi le va pe ale anga a wala malo o fai tanga luenga os. Nga luenga tele ale anga ia ai. E o fai asi si lo tai. Il mele wo ia ile swing ol tala tau. E sa wala nga ele fa pe sa wa pe patat. A wole o ngole a wala ngai. E sa wai fa le ainga halu ngole a wala tele. E lua la tanga te tuna na silsila ia. Ai o ia ia lo tatunu. Ai ai ni ala nga tupe. O wala tu tonga nei la langi nei tau te ia. Le ai sa tupe ia atunu u mau mea. A wale a fianga o tala tau. Ya, unai e tatou. Ma wata sanga lo fianga le mista se titilo wai lo te fa to ia. E tau anu me le rua pe no me tasil matonu langa o vai fa le tol. Ya, atatia. Ai le tali il ministeri si o manga le fionga to sulu o talingalo e faatino il LTA a fa o se awala e faafou ai mana o mia talingalo e faatino le malo ai o talingalo i a inga te oto mai il puna o fana tramal si o manga ai o leo o mai o le fainga malo le tausanga mua na faailo ai fina ngalo sui ile mana o mia o talingalo ele ai se tupe le malo ne yai sa fa au nga mo na vaenga ai a faisa io e atu le malo taluai o le afai atu talingalu, aina ioe ai le se tupe fai ai. Ai sanga i le nei malo e pe o na i sa no ai le tā ua,
o le nā fo i aseta msa i tise tupe whatino ai. Sa ngā lue le LTA, ngā luenga le toi asia le LTA, o nā ngā luenga ua toi whata oto ai, le wha moe moe, o se vai tau, o le tausanga nei, e whatino i nā ngā luenga. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia, tato toi wheilua i le aswa tai au le alofa o le atua, soifua.